apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yami yang cantik jelite. Teman-teman, malam mingguan Pade kemana nih? Haha, spesial buat malam minggu kali ini. Ade Bang Baplang teman-teman. Kumisnya baplang, giginya tonggos. Haha, pengen joget TikTok buat nemenin teman-teman semua pecinta ondel-ondel. Cus, lihat aja nih videonya.